Hadian balai tili ki jili terekam ka Khasi Student Union KSU South West Kasil District bakentup ya ka KSU South Samper Circle KSU Balat Border Area Circle bat ka KSU Lauba Border Area Circle kalapan bena ban penlong da kejiki syong klaim mongor hamon senram ha ka shipo trik noilar arjar pusau ban penbor ya ka sorkar jala ban penurlong no ya jing dawa kentiu kerdan ya ka mau senram sinar di blok syaka kerdan civil subdivision uba ulan singsun MLA ka mau senram ulong baka dei kejiki ka basyong nongrem habakren sigilar patai kubor ka nyotrik noilar arjar pusau uba olan singsun ulong bakatei ke jingtemu ke KSU ban penlong jeki kalong ka badan jingmut bat ke basyong nongrem namar kadei ke jingdawa ke bala rimba ulong baka blok mausnram kadei ke bala rimba kata nadu usnem sejak ndai spa ripuar bat ke jingdawa ban kentiu kerdan kadei ru ke bala dawa om tanggi seng balang ri kin nongsong snong kati kathan susu ulong ba komunum ikmat ulai kren halo kadei ke jingdawa bat umentirang ba bat sian hadian ke dorbar senrai ke yeng do bar thawan mentau benaikan sodon kekenhun ke baun yalam ban yekren bria hakmat umitrang ba kani ketika isu ke ba long pending demand ko ka isu bola slemha ke ba nadu ki political leader mensua ki public leader ki seng malang klia demand nak sarkar demand after demand akan ba bola slemha nadu isu ba ngam parjonya ke politik so lagi so tengaru ha jin syai kani ke civil solution musram ngala de kren assembly nga ladawa bar ngala kren ba kamosam kala ide ban upgrade no ban ngen create no ega civil solution la kajo marba kamosam yung ila dangi ya nojor karanikor ka blok dang menolai civil solution kajungi itu tiga ke pasal larim tam blok 1962 di pindah di database ka area ka square kilometer ke jungi hoi karanikor ka kami ka square kilometer ban jungi ngidon sanspa tam karanikor ka don ruspa news pa na mereka population ni kami ti ban berkat ha jing long ka terrain ke jungi ke jingai na po ka headquarter ka jing don jungi sibun ki jai breu ngidon na du ki garo na du ki coach na du ki bengali ter ki bun ki community mo don po ka konstruksi jungi tanah kata-kata iba la idan kan banmora ya ga administration ke kami jangan supaya ba banmora ya ga secara kami jangan supaya ba di tengah civil solution ke bala banmora ka secara kami jangan supaya ba mencem tayo lai discuss about chief minister but the chief minister orang apa ngisi akan bahadin ke assembly session but ngatrai ga assembly session kendian kan di melihat keren chief minister omba ngisi akan bahadin ke autumn session kebanlong sedang lalu flight 3 in August dan ladap ko negosasyon nga try kandan gaji keduk yang baru siang. Saya tak lihat di film kalau kita dengan ikan di Badawa dan Malaysia. Ya. Mungkin sekarang lo kencang blueprint dah sih keban persen job siang. Oh yes. Ladon. Ki paper cutting ki petition labun ki blapoy po ka chief minister secretariat. Di nakaliang jonga at my personal level ko memili ngalai GDO letter ngala impress ka government ban ngala kerpat ba kamosam kalolong very deserving ban yo kalau ka civil solution ban ngakermen ba ka government ka pemerintah kandon hika political will ka ba naino yang ka civil solution ban fulfill ya kalong demand yang pai ba tapi merupakan bang GJI kai go pidon mo ba ka ka GJI juga pi GJI di tamta nadu license nya pagdon pi GJI ki FKGGP keliaki ki KSU keliaki merba kila semua diha bangin yo no ban marang no ya ga sejar kadar kebayajan ni pai ba tu kiseng malang ki doni kelong ti begini boleh gin dan ki di ban don kelong ti begini ban peni kumka token bagi ka jing dawa juki ba ban personal ya ka government ba ngila dei ban aino ka civil solution yang nomor ka penusla dang sian kelayo ka raniko dang sem kelayo ti nasiba ngilili ka di ka blok ka larim tam berbangia ki jai beri jungil babon don ka blok tengah sengba ka civil solution kan takeaway ka ban marai ka sosial ka pajan si jai beri bro but ke jinya jung sem halang ba fair ki but dei him ni ai but personal government ya ka genuine cause ka banging don hadin ka assembly session ngatrai kanton ka delegation ka ba ngani kan du issue mista ya kita ki haga delegation mano bandon ngam lawan no fi ta kanton ka delegation ngala de kren issue mista gini
Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya